Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Jumpa lagi dengan saya Reja di channel Reja Fishing Aceh teman-teman ya. Kali ini kita mau coba uncal gabus lagi teman-teman. Ini spot sungai kemarin kita testing teman-teman ya. Semoga sore ini masih ada cintanya teman-teman. Kemarin saya testing sini dapat banyak teman-teman ya, cuman videonya rusak semua teman-teman ya, nggak tahu kenapa ya. Jadi kita mau coba keberuntungan sore ini ya, tidak ada cintanya. Oke mantap teman-teman, langsung aja kita bicara. Ada cintanya mantapin sama. Oke, strike monster teman-teman. Oke, alhamdulillah. Lumayan teman-teman. Mantap jiwa. Oke. Baci. Oke teman-teman. Alhamdulillah ya. Harus nunggu lama teman-teman, langsung tambara. Oke mantap, lumayan size nya ya. Jadi ikannya teman. Mantap jiwa teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Gokil teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Oke, aduh, ngocel. Oke, strike. Wow, mantap. Strike dari atas kita teman-teman. Uhuy. Sadis. Mantap jiwa teman-teman. Hai. Mantap. Gokil teman-teman ya. Oke, masih ada kawannya sepertinya tadi teman-teman ya. Coba kita lepasin dulu ya. Mantap. Mantap teman-teman. Mantap ya.
Oke, strike. Oke, mantap. Babon teman-teman. Oh, ternyata bukan babon. Alhamdulillah. Lumayan juga size-nya teman-teman. Tarikannya saya pikir babon. Oke, mantap teman-teman ya. Mantap, gokil teman-teman ya. Alhamdulillah. Banyak cintanya kita hari ini. Oke, strike. Iya, babon. Mantap. Oke, babon guys. Babon, alhamdulillah. Wow, babon. Babon teman-teman. Alhamdulillah. Asli nih teman-teman. Mantap jiwa. Babon teman-teman. Babon teman-teman. Wow, babon. Gokil teman-teman. Mantap. Tarikannya sadis teman-teman. Mantap ya. Babon teman-teman. Wow, habis makan dia. Udah umpannya tadi dilepasin teman-teman ya. Wow, mantap jiwa teman-teman, gokil. Oke, kita keep ikannya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, alhamdulillah inilah hasil jual kita hari ini ya. Ini babon nih satu teman-teman ya. Kita dapat 4 gabus teman-teman. Aduh, bawa kabur. Ini dia ya. Mantap teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dulu mancing kita hari ini. Semoga bisa menghibur buat teman-teman semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman.